Shukuru Babizwara. Hanyuma habe arategurwa ishogo Umusamariya w'imbabazi. Umusamariya w'imbabazi yegenga imbere hanyuma bashikana ishogo ryabo, hanyuma itegure umuryango wa Femme Dorokasi. Femme Dorokasi yegenga imbere. Femme Dorokasi yegenga imbere ishogo ryabo, hanyuma abasenzi bawe hafi nyene abasenzi bakoranye yegenga imbere. Abasenzi hanyuma abaririmbyi baba babiteguye, abaririmbyi bakoranye, abaririmbyi hanyuma umuryango wa Marcel atani ishugo ryabo. Umuryango wa Marcel yegerega imbere babaye ishugo ryabo. Basigaranye ayandi mashurwe abanyuma abuzukuru bahaguruke batange amashurwe.
kugira ko igikorwa kiriko kiragenda neza. Turashimiye abayobozi, turashimiye abayobozi. Hanyuma turi mu isozero ry'uyu munsi mukuru muri kino kibanza. Reka duhe ikaze urongoye userukiye umuryango kugira ngo atubwire ibikurikira, niyaheza mwene data yatutanguranye amasengesho acishika ngaho imbere asozere mu masengesho. Amanibaza amajambo menshi muri aka kanya bamenyeshe aho tuza kwerekeza kuri Open ya 14 azakoresha umuhazi afise imiduga Shabuterere Dorosare Adventiste 14 azakoresha iminyarwanda cyane abenshi bakavuga hariya ibyo Imana yacu Hebu acha tuombe. Watu ambao wako naenda wanaweza kusimama, tumshukuru Mungu na tuombe maombi ya kumaliza. Baba, katika jina la Yesu tunakubariki kwa sababu tulipoanza programu hii ulikuwepo pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Umebariki kila kipindi ambacho kimefanyika mahali hapa. Umebariki neno lako na watu ambao wamelisikia, ninaamini ya kwamba linakwenda kuzaa matunda. Tunakushukuru kwa kila kazi ambayo imefanyika, na hivi tunahitaji kuondoka mahali hapa. Kabla tujatoka mahali hapa, Papa, inakuonyesha njia ambayo tunakwenda kuipitia. Katika njia kuna vifo, katika njia kuna maksida, katika njia kuna vitu vingi vibaya ambavyo tunavipita ndani. Kwa hivyo tunasimama katikati ya mbingu na nchi, tukisimamisha kila hewa chafu ambayo inaweza kudhuru maisha yetu katika kwenda huko ambao tunaenda kunawa maji. Ninafunga pepo za maksida, ninafunga pepo za giza, ninafunga kila aina ya pepo isikuwe na mamlaka chini yetu. Tutakapotoka hapa, tutoke kwa amani na tuenende kwa amani na tufike kwa amani. Tutakapowasili pale Bwana, tutalisifu na kuinua jina lako. Asante Bwana kwa sababu hutatuachilia, utaenenda pamoja nasi. Ni kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen, amen, amen.